Portuguese model chelo tak chuan si Ronaldo amut puinua Georgina laka arin amlo santi asoi Portuguese model mer thatak natacha Rodriguez chuan Cristiano Ronaldo chu phatsan tua puin Georgina laka arin amlo sanin asoi model mer tha natacha soidanin kumsang ni somni pakhat kumkhan footballer ropui Cristiano Ronaldo nen anin kopnin asoya 5-time Ballon d'Or winner hian asarok thalak athon nuwa mipat mai chenna an mangdun ti atar langbok an kopatanga reivak lo nuwa natacha chuan Ronaldo chu alaka arin omlowa puin Georgina tona mola liam santa ani ate Portuguese reality TV show Love on Topa natacha hi ain lana Cristiano Ronaldo le model Arina Sekte in thannu kumsang ni le som pang kumkhan Ronaldo chuan abepopnin asoya IG kalhlangin among tamthlak chu Ronaldo nena athon nge nin asoi langbok he athlak thon hi Ronaldo chuan angai thutak po aring chi eloti natacha chuan soin rin lo takin among tamthlak chu Ronaldo tan alo hlu phiana message manga achan let nuwa aning kara heng ang thil hi atleng zuita ani ate hemi nu kumsang ni sompor kuma Georgina le Ronaldo te chu Madrid Gucci store anin tonga ama natacha Rodriguez saidanin Real Madrid legend Ronaldo chuan October ninga kumsang ni sompor kumkhan Portugal Lisbona an Chennai na lenglut tora somna pomsakin heti hun la hian an mudun ti ata langbok K-pop idol mel an atumna lama athi pha mani pian pui mel le taksadu khop lo na wangin mitam takin an landan anti danglam fowa hei hian poilian tak an chunga atlen theiti ren ngei na reng an hrebik lawa cheswal pui pha tam tak anom nol to Canadian actor pakhat kumsom ni panhiopa Saint Von Galucci hian BTS member jingami Jimin mel an atu awangin theito pachua surgery po voice of panhi lai mai lo ma chon to adu khop ang tak amu lo awangin surgery hi abansan mai thelawa surgery anei tharbera chuan ti fu lo pal lawin anunna achan pha hiarani April ni somni pani khan surgery hi ati tir lea nikum November thla jo implants ati chu alak tir hemi nu hian ataksa nom lo chhotana dar kare lo te nuwa abora zui tamai nin publicist Eric Black chuan UK publication Daily Mail te ashil surgery anei don hian atana lo om thai ani ti hril hriat ani chung point tingei turin thuthlung na asiam tho ti an soibok nikum chung rungota Saint Von hian surgery voice som paniatan dollar no ni le sing ni zet atam sum aseng ralto heta hian nose job facelift eyebrow lift eye lift le lips reduction te anei ama ero chu atop dan ero alung chet tlak le Saint Von Galucci hi Canada ni ma se kumsang ni sombok kumkhan K-pop industry a bultan tumin South Korea a ain beng bela Korean drama Pretty Lies a po international student angin ainlan ve to ngengea October thla hian US streaming service a chhuat tomorrow man mekani